Так, бисмиллахиррахманиррахим. Бүгін 11 ноябрь күнгі вторник. Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, сіздердің назарыңыздарда Хунчи H5. Бүгін таң атпай ішке шықтық. Саат 7 болды, бірақ көшені қарағылы. Қап-қараңғы. Мына домдырда мына 10 үй жанық тұр, сондай. Селый домда мына. Барды оқтып отады. Ертең мен шығып көрейік, ешқандай болады кемер. Машинада көрінбейді мінеки. Қап-қараңғы бәрі жоқ. Так, суларын қойайық. Берде 3 су. Машина даяр. Заказ алғанға машина даяр. Полный таза. Сулары бар. Подлокотник опущенный. Багажда bir блок су қалды. Ертеге су алады екенбіз. Так, линияға шықтық. 70 приоритет, заработок 0. Көрініп тұрады. Рейтинг 4.99. Эксперт. Уақыт Алланың белгіленген өлчөмі менен ағып кете береді. Бұл жалғанда көп эле сатып алуға, же қайтарып алуға болады. Бирок өткөн уақыт ана андай емес. Ал қайтта келбейді, сатылбайды дағы, қарызға да, аманатқа да алынбайды бұлар. Так, 20 минут күтіп бірінші заказды алдық. Границадан кіріп кетті ауыз. Мына рассказыва деген границадан кіріп кетті ауыз. Сәкен шлагбаумды жауып қояды. Açat. Şlagbaum жоқ әлі бұл жерде, шлагбаум қойып қойыптылар. Өздері тұрып алады әлі что-то. Кирдик. Здесь на пятачке стали бы на полукруге. Не, у вас 4-й подъезд указано, поэтому куричу. Да, мне к 4-му-то не надо, я специально на дорогу вышел. Вы сейчас где едете? Вот уже на точку подъезжаю, которую вы точку поставили же. Я точку на дороге прям поставил из-за этого. Вот на дорогу еду, вот. Сейчас, давайте, вынесет. Так, первый заказ, почин. 1 saat 40 minutқа 2784. 52 minut көргізгені. Поддержкаға жазауыз. Азыр. Поддержкаға жазана келіп өз есемес келді ғой. Автоматтық түрде. Не деп тұрем? Қана. Промокод на 3 часа. Ну, нормально. 3 saatқа промокод берді. Оны пятница, суббота işletemiz. Жақсы. Короче, 20 минут, 25 минутқа шықсаң, заправкаға 500 береді екен. Азыр мен где-то 40-50 минут кешіктім. Долго поездка болып кетті. Оға 3 saat промокод берді. Зор. Так, следующий заказ. 21 минутқа 1273 рубль. Бәрі жоқ пробка отады. Айтқан минутада жетпейсін. Қана, бұл жерде қызарып коэффициент жанта çoğuжаққа өтейінші сәкен. Может, жақсы заказ түшіп қалар. 11 минут вақытым кететкен. Зато коэффициент мен түшіп қалса әжәу емес. Мына жігіттер, коэффициент жанған жерге кирдім, зор ғалай жанып тұрады. Ну, Москва ойынша шу жерде жанып та, башқа жерде жоқ. 1.20-дан берсе дағы болады. Бірақ Внуково мына жерде қара. Кімдер Внуковода осы әм жырға батады. Коэффициент мен түссе ұйқысы қачып жырға батады. Подунский бульварда жүрөз.
Азыр тырынкы дейт, болду, все. Коэффициент кууп, коэффициент өчкөндөн кийин заказ берди эми. 22 минутка 958 рубль. Тоже хорошо. Платнождан басып коюп отурабыз мына. 735 739 мындай жерге алдыны тереп коюп багажды ачып койгонбуз. Камера жок экен, баягы айланып тартып жүрчүлөр тартып кетпесин дейм эле. Клиентти о жерге түшүрүп койгон. Жерде күтүп тур деди. Оякта көп күткөнгө болбойт экен. Çalsa şunday mına kuruptumda айланып өтүлө барып алып алабыз. Где вы стоите деген болсо болду, все. Жүгүрүп өтүп барам. Көрдүңөр. 760 болду уже. Машина бирөөнүн машинасы кетет азыр. Куллагын карабаганчы. Баштады. Сүрөткө тартып туруп дұрыс жүктөп кететтер де. Процесс кетти. Балондорго тастагаттаган шамалды. О тартып ашын карагыла. Машинаны бордюрга тиреп койгон экен. Бир балондон тартып атат берак. Тиреп койсо, ано эмесин кое албайт экен да, ано темирин, ано. Болонда турат го. Беракка тартып атат. Клиент 10-15 минут күтөсүн деди де, бул канча? 14 минут аждан алып кетти. 964 рубль алып кетти. Биз чалмайынча отура берем шу жерде. Вот көтөрдү азыр. Kia Rio. Урматтуу туугандар, биз азыр деңиз деңгээлден 1000 метр бийиктикте турабыз дейт. Чалып коеюнчу, буга 18 минут болуп кетти. Сейчас не может ответить на ваш звонок. Его телефон выключен или находится... Ой, энең Нурайын. Телефону өчүп болсо не болот? Кантип жатат мага? Если вдруг өчүп болсо. Тура берейинчи. 1073 рубль болду. Так, 1682 рубль болду. Сразу кичине жүрүп экинчи заказ түштү. Бир мына 1 минут деп турат эми. Оны көрүнүп эле турат. Өзү мына 8 минуттук жерге барат экен, чыгпайт. Алдыга аркага дей берип то. Мына 6 минут экен всего. Кеттим бир айланып. Бул даже оплата наличие, жөн эле атмен басып койсам, эчтеке кыла албайсың. Азыр мунун ожиданиясы айланып келишем эле 10 минут болуп кетет азыр. Кайтып келиш. O yerde oturuyorsan o yerde hem стоянка запрещен, hem kamerası turadi. No. Stolbada. Ол дагы болбойт. Бир күрөк айланып келейин. Мына жерде турганга болбойт де. Тынбай машина чыгат. О, да майбыкты коюп тур. Алдыға бирок номерин алып койгон да, мына. Номерди алып койсоң болот. Номеринди алсаң болот да азыр. Бир күрөк айланып келе берейин. Чалып алып, я вышла, вас нет, деп топалан кыла баштайт. Бул мына эми уже выхожу деген кнопкасын басты.
8 минут платный ожидание, можно отменить дейді ғой. Аз барамын, мындай қараймын, ешкім жоқ болса, сразу отменді басып кете беремін. Пулы түшпесе, түшпейле қалсын. Ана мусор. Москва-Ситин мусоры. Уже чалтат. Где вы дайте азрем? Алло, здравствуйте, где вы стоите? Я вот стою около фестиваля. Здравствуйте, вот подъезжаю, вот. Там не мог стоять вот столько раз. Давайте сейчас я в фестивале, дайте секунду, я вернусь. Вот, заезжаю. Кофемания? Да, видите, около фестиваля, сейчас я подожду секунду, я выйду. Вот белый. Угу. Не вижу никого. Сейчас около фестиваля иду в очках. Не, я вот, куда вы заказали, вот я уже на место. Почти. Видите, сейчас до фестиваля дойду. Не слышно. Ёпта. Дөйлі өтір қойды ғой. Қана деймін, ол қана ғой не? Аяққа не деп айтты деймін. Сөзіге әм түсінбедім. Арқада адамдар мұна. Қуаш дегендей қылтады. Қаяқтағы кофеманияны дейді деймін. Қанайым жоқ. Vay, çukur demal, çukur demal deydi ғой. Atменді басауыз. Кете өздейм, башқа айла жоқ. Өліп кет, не? Пассажир не вышел, отменить. Отменил заказ. Башқа жолым жоқ, Мен сені о арқаға машинада жиюғам, жиық болтады. Sen alamın деп. Дальше. Кейін айдап тұрайық, заказ бергіш. Алло. Алло, здравствуйте. А вы внутри парковка? Здравствуйте, да. А выезжайте на выезд к шлагбауму, я вас тут буду ждать. Хорошо, все. Bu platnajdan 3 minut bo'lib ketdi. Bugun to'liq shunday ishlar bo'ldi. Biri-biringizni topolmay yo'q. Выезжайте deydi. Все, хорошо. Açık kiralayım. Ayda. Так, мінеке. 6 minutqa 838 rubl. Өзі түсіп кетті. Пробка болтады да. Қаш, қой бер. Оп. Все. Сен тірге қарап түспейді. Мен тіреді кәсіп өтіп кете өрейін. Аэропорт Внуково кеп қалдық. 1 saat 12 minutқа 1107 rubl oldu. Bugünkü günden 1. aeroport. Очередті көрдіңіз, 30 minut. 15'te maşına varken. Şu aeroportta kesemene var bu. Anday onu tandır деген жазуды көртасыңар mı? Şu жерге кирип эле бирдемке жегим келе берет. Курсагым ток турсам кирип эле алып жегим келе берет. Так, аэропорттан келдік, 58 минутта. Бана адамды адап келмей, есігін ұзғап кеп қойды. Сумкалары менен кіріп кетті. 2670 рубль. Хоп. Заработал. 11 заказ мен 12698. Bundan hazır Yandex комиссиясын алалек. Комиссиясын алса. Не, уже алып бүтүптүр.
12.698 рубль iştepmiz. Bu klient adaşlı zakaz verip oğanmı deyim de. Plat najnene ötüp kettim. 4 minutluk zakaz emine. 1,5 kilometrege. Buna toçkas tuğru mesmi deyim de. Bırak ben buna toçkada turam. Toçkanda toçuk. Sulak bağım aldı da. Yok bu yerden adam çıkpay turganday da. Toku maşine kire turganday. Майерге здравствуйте деп жазып коёкчу. Уже выхожуем дебейт. Хоп. Жазып койдук. Добрый день, подхожу дейту. Добрый вечер болду уже. Так, бүгүнкү күндөн эң короткий заказ. 5 минутка 713 рубль болду. Самый короткий. Так, следующий заказ. 31 минутка 1513. Новый Арбатка кеп калдык. Так, мына биздин клиент кеттат. Мына алдыбызга мына туруп алган экен, сеттерине түшүп кетем дейт. 26 минутка 1216. Так, домойду бастык. 36 minutta berse berdi, berbese yok. 15 zakaz kıpız. 15.750. Tak, damoy men bir zakaz yap geldim. 22 minutka 1257 rubl. Tak. Yemi 26 minut kaptı büyüge jetişibizge. Домой мен еще один заказ. 10 минутка 726 рубль. Пятерка. 5 koyup koyuverek. 23 minut kaldı uyga çay. Домой men dagı bir zakazı. 19 minutka 1168 rubl. 1200 taşap düşüp gitti. Naliçi de. Итого мынакей. 13 каптырем башка заказ бербейт да точно. 18 заказ менен 18.019 рубль болду. 18.019 рубль. Это хорошо. Бүгүн жакшы күн болду, Шону менен бүгүнкү күн бүттү. Бүгүн 11 ноябрь болду. 11 ноябрь. Лайк, подписканы унутпайбыз. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Жараткан өмүрүңүздөргө береке берсин.